Mitolonto romiamial 祈祷每一天。O patulasan no ije no tamlaw I o pisatapangan no kawas amilmak to talamanay almak。人的尽头是上帝的起头。Sarikaka mapulong平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan pusapuro tsay atsipang siwa kusafaw atusir suarsa. Itiya I puhatan no kawas ko mata ni hakar saka maaraw ningra ko tsay atipun. Tayra jingra tuyatipun amirarum. Tumasan ningra tunanum kuya faraku. Ta pananuman ningra kuya wawa saan. 接着上帝开了夏甲的眼睛，使他看见一口井。他到井边，把皮带盛满了水，给孩子喝。创世纪21章19节。Sarikakaw, yo matulad makasem ko faludra ita, aaway to ko pafaludruan I, zaay pilias ko kawas I titaanan. Zay katsa Gritlan ningra kita a pasayra I rumah a falohay alalan. To saka pakahapinang ita tunika talamaan no mikumi ningra I rakat no urib ita。当我们灰心丧志、感到绝望的时候，上帝没有离弃我们，他总是指引我们另一条新的路，让我们明白在人生道路上满有上帝的恩典。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, taladwa jitulasay ko ijer no mako. Nikaw rira, awa ay kutulas no mikumi iso, a mamalu sa paslama no urib ako. Upitiaran no urib ako kiso, saka pariasan iso kako na ikarurayan at lemak, to saka iraaw no mako to falohay a kachifalojuan。上主啊，虽然我的能力有限，但你的恩典无限，是我的帮助。你是我的依靠，你必定领我脱离困境，使我有新的盼望。Pakani I tatlamaan ang angan hutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。